Horas, selamat pagi bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhur bu isi sehanami na siyam marhitihun dirigapan siganu pari bani panorang sugut nerion. Pai maijaluhita hatani ne bata nagabirigapan ta sadarion pasada hita hurta martonggo mahita. Marulak-ulak martarima kasih kanami hubamu Bapa. Mardingat ganup der layakmu. Sunai agi haluahon na pinasir-sirmu marhitikon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Bani panorong suguton Tuhan, bani nasiol ipukah kanami perguluhan nami si ganu pari. Perlu bisi siham, paikat ham hanami marhiti hatam. Asi ibagas malas nihur na humbamu, apa guguh marhiti tundungu nama pasingin. Hanami mandalani guluh nami saganjam ni reon. Ibagas goran akmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Calama nami rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sogoton. Naboy isesehanami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si ganu pari bata sadarion Jumat tanggal 20 Januari tahun 2022 ay matar surat bani buku Habakuk bindu 2 ayat 20 nama katahon sonon. Tapi ibagas rumah hapasingon ni do Jehovah sip maganup tanohon ilobeni. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado hita mangarusi jana sonahado hita makaporsayai pasal hajong-jongan ni nebata sanggah roh mahita hurumahni. Pardete hita lobe sonahado hasomalanta sanggah roh mahita hugareja atap sanggah sihol malakah mahita tiap hari minggu roh hurumah ni nebata. Totu hataon siol paratah-ratah kon hubata pasal hajong-jongan ni nebata ibagas rumah ni masih sonai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pardete hita na parlo besahali anggo roh mahita martandang rumah ni hasomanta. Pardete hita totu ijaga hita do ase tetap bersih rumah ni hasomanta. Artinya ay langboy lase hita tene dopak rumah ni hasomanta. Tapi sonahado hita sanggah roh rumah ni nebata ijaga hita do nani tetap kebersihan ni sonahado nani anggo masuk mahita hurumah ni nebata hurumah hapasingon ni nah langadong benani bungkus ni permen atape bungkus ni bombon merap ilante ni rumah hapasingon ni ay naparlobe dopai napaduahon sanggah roh mahita hurumah ni nebata. Tarolos kita ibagas pangarusyon ta sihol mangalop guguh apa pasu-pasu na humba ni nebata. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado nani haporsayon ta. Boy do nani idah kita basa sanggah roh hita hurumah ni nebata nejupah kon hita aima nebata sendiri do ase sonahado nani hita sadoka ibagas ibadah ta. Apalagi ma bani hamajuan ni caman on doma roh bueni alat-alat nabu ipake hita tene ibagas naloh mendukung pangidangion atape ibadah ta baik ay marhitehon ni infokus sonai age HP tapi sukun-sukun ni ijaga hita opetong hahomion ta. Artini ay bahasa na jupah kon hita ay manebata na maningon do HP ni ibagas hahomion jana ibagas unduk niuhur do hita mandopa kon nebata atap tetap opete ne hita saga masuk ku bagas gereja lang ia hap kon hita
bahasa ne bata do hadir itongah tongani perguluhanta atape itongah tongani ibadah ta janah napatuluhon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahanani sanggah roh mahita manjupakon ne bata irumah hapasingon ni naha mangahap janah tengir do uhurta bahasa ibagas ibadah ta ay ijay mahapenihita marbual-buali pakon ne bata artini ay ne bata ne jupakon hita ay ma ne bata parguguh na so tarimbang sedo ne bata songon batu sedo ne bata songon pinauli ni tangan ni jolma atape sedo ne bata songon hayu na iukir ni tangan ni jolma nalangboy marsahap nalangboy makatahon sa kababahata pe artini ay tenger do uhurta atape porsaya do hita bahasa ibagas na roh kita huruma hapasingon ni nebata ijay mahita sa sitong ni boy marbual-buali pakon nebata ibagas hapasingon nah on mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nasiol ipajonam rigapan si ganupari bata bani panorang sogoton bahasa ibagas parguluhan taon ahape nama sa ibagas parguluhan ta naibata totap do marhorja terlebih ma age sangga ibagas hasosakanta anggo ipardiete hita bani Habakuk 20 ayat 20 on ay ma konteks ni pasal sona sa sitong ni naibata mangapiti bangsa ni humbani halak kasdim bani panorang ijia anggo halak kasdim mangajam kon nebata ni sidia humbani hayu nebata na pinauli ni tangan nebata na ilapisi pirak sonay agi omas tapi sedo nebata na boy paluah kon haganupan ay maase Nabi Habakuk patakas kon hubani bangsa Israel sonay agi utongah-tongata sebagai halak na porsaya bani panorang on bahasa naibata jongjong ibagas rumah hapasingon ni sihol marsahap hutongah-tongata ibagas parguluhan ta si ganupari barang ahape na dopa kon hita barang ahape na lawe hita maningon do hape ni tangi hita kun rumah hapasingon ni nebata sihol marsahap hubata ganup panorang ay maase ibagas na sihol marsahap nebata asiboy itangar hita nebata asiboy itangihon hita ahana sihol ipadas nebata hubata marsada-sada maningon do hapen hita sip ilobe ni nebata sip ilobe ni nebata na mararti do ay maningon do hita tene padokon haganupan atap ahape nagulut ibagas uhurta atap ahape na adong manlutui ibagas pikiranta janah roh mahita ibagas uhur apa pikiran na bersih mandopa kon nebata natottu sunai mahita homani ganup sogot sangga roh kita manungut hulobe ni nebata sanggah roh kita martonggo hubani nebata maningon do hapeni tenger uhurta maningon do hapeni porsaya hita bahasa sanggah roh kita hulobe ni nebata marhitehon ni saat tedih marhitehon ni tonggota bani panorang sogoton bahasa nebata sihol marsahap do hubata halani ai maningon do tangi hononta nebata ibagas na martonggo hita maningon do tangi hononta nebata ibagas na beribadah kita maningon do tangi hononta ibagas doa subuhta atape ibadah pagita bahasa sihol do nebata lahu memberi guguh hubata sihol do nebata lahu membentengi hita sihol do nebata menjagai hita
ibagas haganupan lahwanta sa ganjang niyaron. Artini ay maningon do hapeni guguh apa kuasa na humbani na bata na sihol ondos kononta hubata siap sogot hubata maningon do ibagas unduk niuhur hita paimahon na bata ibagas parguluhanta marhorja mga piti hita rossi mangurupi hita ase bapay nang ibagas sa ganjang niron barang ahape na idopa kon hita totap mahita sip ilobe-lobe ni nebata mangarap kon paimahon pangarupiyon sonay age partolongan ni nebata hubata ibagas perguluhan ta sigano pari sanggasip kita ibagas sasabaron hita ibagas turuh niukur hita paimahon nebata marhorja ibagas perguluhan ta ijay matungon lambin ihap kon hita habagalon ni kuasa habagalon ni idop ni hurni nebata marhorja ibagas guluta laho paluah kon hita pasirsirhon malas nihur sonay age haluahon bata amen martonggo mahita malas tongon uhur nami bani panurang sogoton Tuhan marhitehon ni hatamu ipasingat jana iparatah kam huban nami basa na totap doham jongjong irumah hapasingonmu sihol manise hanami jana pasirsirhon haguluhan apa haluahon ban nami halaniai bani panorang sogoton ibagas unduk nihur ipondos kanami ma diri nami ilobe-lobemu janah ibagas pangarapan hamma tongon Bapa na mangurupi apa na mapargugoy hanami sa ganjang niron ibagas goran nakmuton Diyos Kristus Tuhan nami jalo hama na mirapakon tonggo namiyon amen. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus pakon holong ni ate ni bata bapa apa persoran ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan amen. Oras mo ba't taganupan, bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Salamat, makorjahon, korjata si gano pari mahita, jana totap mahita tene, ibagas tengir nihur, paimahon, pangurupiyon, apa pertolongan ni nebata-bata, ibagas pergulmiton ta si gano pari. Shalom!